Omampani Akufo-Addo womo etwen kira ka atwen ya bo hu dewuro se free senior high school no Ghana for enyom mu gidie na yedi 2 minute de ma womo a wo ba ya wo de beba 2007 no wo twen ya otwen ne basasin nya de a Ghana for enya ne mu gidie di 2 minute de ma no ene 2016 nyina no oginam sa 2012 nso sa ni ti ye 2016 ye ma no kwan ma obaye ade odi kan ye ne di kan kra free senior high school no na eno na Omampani Akufo-Addo kire se free senior high wo ba Ghana ha na sebi ubisa kwada ketekete otie nufu anu a wo boni maame nufu tom sa kwada yi ba ka kire se free senior high school de na Nana Dankwa Akufo-Addo na ode baaye na so ene de ne yete o kire se na no yewura mahama ene ne NDC fo wo mu kohia nsemkyerofo na yekubisa wo mo asem de fa free senior school no ho a opani kire se na say free senior school minam de baaye ma Omampani Akufo-Addo kra sa bra na oye Frank Akurafo de ma NPP amnyoku no bebo ma baso nya ono nko UNESCO fo nso so bebo ma baso say o me ma ya de pa say free senior high ne de media ba o se senke wo kura ni phone kura wo ba bia na wo gina no a anka ode ho adansedie de kire adasa eno na Omampani Akufo-Addo tie na kire se wasria eno kire se na yeni Ghana ha no mo na NDC fo wabra NPP Omampani Akufo-Addo di animu wo mo ye so mo di free senior school eba wo be hwese de ne yesi wo mo atwetwe ne yesire wo mo sire yesire adan ya free senior school na nye yie free education 419 ehun match a course wo maimu eno na Omampani Akufo-Addo kire se okika ni nyina si ani na wo betie de ne yewura kane Omampani mahama eka ene ne NDC fo bi kano a na chese ha dwen no de oni hwe ka empani kura ka se osamampa ene eto na bedin ene nto ma hunu se enhyehyɛ ya wode baaye no eyade a efe ena boa enkwada pim ne wa na adwen ho da so obefiri wasa abesia call Presby boys no wo ligon ho no ne wa na anwe ho ene omunyina atumi kobi ya Atimota senior high obi tumi firi sahwiyo so emfim ho na ono nso watete atomu a na waba bepie ho adanya school no ye select no ho ne de ne toye sa ekwan kase ya aba men ne akwada bia etumi kobi afie bia mutumi wura mu di adanse ye free senior high school omo anya so mfaso so opani ahu se ya de pa no obeka se ye ono no de ba ya wo de o kan omo no Nana Dankwa Akufo-Addo ne din sanse empani se osamamboni anaso konfo boni a watna ayo oyafo ho ama konfo papa beto no se ye kona ase somo a ye bubodin a enwo se yiyi wono nso efrim what ase nwanwa bi aba opanyin a free SHS de bai wa bo ho achinye aka bibia enje wo ho no na oka ele nansa eso hu se Ghana fo asomu ekwan bi eni ho a obetumi asesa Ghana fo adwe wo ho o se enne ono ene de bai what we be that ampa opanyin o se ye wo refie wo ye ho Ghana fo na mo re se enne NDC panyin o se ono ene de free senior high school e bai na fi aden wa boy echi wo ho saa I say 2 billion cedis or no 2 billion cedis and yet free education not the bear. If you papa be was in South over there. Na say net there who sampa free SHS here Ghana for offer me boy mame. They here offer me boy mame. Now can say another who give them. Enti abusia Ghana mampanyini Nana Dankwa Akufo-Addo. And this what tie mu a wo si what yang asem wanwa aba. Ade ya yewura mahama se free senior high no me de bae enyo no nkwa o anu sei running mate Professor J Nana ono so si free senior school no me de bae na no Omampani Akufo-Addo nso so wakasa ewo ehun yi afia we meji mo fa buane mame se oba ko se mo mfa steer de mame se meji me bo sebedwo ha ebusiama yanko yanimu ana pram to braka nkase abone egusu adwudwamu ma wono na asante mantam hu ani agina asante mantamu titina ni di Manu Patriotic Party ani pipi amanyokuo no ayo wura Bernard entwi ibu asiako eke chama wuntumi
ene onrada na po ne ntoma ya pa no ho na se ya pa ne ho ntoma kire wiase nyina da so no ene edi Dr. Lahaji Mahamudu Baamia ekire no ene esa dwabo na se nyansem kuma chama wuntu min sunsun so ho metwe twe